Kulukudu sasho ngaphakathi sesinga ngawe mbukeli ngasekhaya thanda ukubingelela bese siphinde sikwamukela usahleli kanye nathi kulolu hlelo sikuphathele lona namhlanje kulesi siqeshana nje usasibukele mbukeli namhlanje ke sikuphathele insizwa ezivakashele sithintile engicabanga ukuthi abanye benabaqala ukuyibona udaba layo ladabukisa abantu abaningi kakhulu namhlanje ke ibuyele sathi ayingahambi ingabuyi ayiphinde ibuye khona izosicacisela ukuthi yini eqhubekayo namhlanje mekuthi udaba esitholayo kukhomba ukuthi kusazomela siphinde sithole enye i-feedback kuyona kuzokwenzeka lokho isazophinde ibuye ngoba ilana nje inini nathi cha nizocela ukuthi iphinde ibuye nokuthi yini eqhubekela nje oba ibikade ifikile before nawe ke mbukelo usehlela ngasekhaya nje une responsibility encane kumele uyenze lapha ukuze uhloniphe izinhlelo noma indlela yokusebenza kweBantu TV1 uya like ivideo njengoba usasibukele njengamanje ukuze izokwazi ukuthi isabalale ifinyekelele kwelikude lathi lesingakwazi usifinyelele khona kodwa wena mangabe utshengisa ukuthi ivideo ayithanda nabanye abantu bazokwazi ukuthi bayibukele mangabe uye like uyobusuka subscribe ukuthi mhlawumbe uyathanda ukubuka izinhlelo ezifana nalezi hlala nathi ke njengamanje ungasali hamba kanye nathi sinikeze ubhuti ithuba lokuthi abingelele sixolise ukuthi njani zombona ubuso negama nesibonga kazo ukusho ukwenzela ukuvikela isithunzi sakhe nawe ngelanga sokwenza lokho esikwenza kweme ukuthi nawe ufisa ukuthi uvikeleke but awubingelele kubabukeli be TV yethu le. Ngothanda nje ukubingelela ababukeli beBantu TV wane kuphi na kuphi la ifinyelela khona. Yababingelela kakhulu. Sengihambe ngaphinde ngabuya. Kunezinye izimo ezenzakalayo futhi eziqhubekalayo empilweni yami. Okunye ke ngithi ake ngibuye ngizoveza nakho okunye engihambe ngahlangabezana nakho nduna. Ngaphambi kokuba ungene kuyona uthema ngabe usuka la wabhekana nakho phambili ngoba ungithinta nje uthi isimo siyasiba nzima kunokuba ubone izinto zilunga njengoba ubungakalitholi usizo kuba bukeli bethu kubantu okuyibona ababa usizo mangabe sivakashelwe lana sisincane ke isikhathi sona obusihambile ngicabanga ukuthi isonto belingakapheli njengoba usophinde ubuya nje noma bekusayinsuku esingangesonto nje ukuphinda ubuya uzokhala kakhulu kunaqala uzosho ukuthi nansi inkinga yabo nje ngithema ngabe ngizwe uchaza usikwenzakalana ngathi no mfowethu kulungile woza sondela ukuze uzoqhubeka uphaphathe kubabukeli mfowethu sicela kodwa uqale usibuyisele emuva kancane ukuthi njengoba wafika ke ngilanga lokuqala sibonana kwakwenze njani wafika wabeka yipi inkinga senzile umuntu ongakaze awubone uphathi 1 ufika kokuqala la osho lana bekunenkinga lana nomuntu wakwami la umama wakwami sineyinkinga nje nomama wakwami inkinga enginayo lapha ngokuthi umama wakwami sengiyambamba engigangela umama wakwami sixabanile nje kakhulu wazi wavela nanokuthi kuthando lwami uthi akasenalo kuningi nje impela nje cha okunye kuningi ngalendlela uthi nami nani impilo yami isintengentenge sakhona ukuphila ngalendlela mama sixabane ngakhona isilwe ngakhona besesilwe kakhulu nomama silwe kakhulu ukuthiwa ngisabazi kuningi nje okwenzakile nje empilweni yami kushintshile nami engakuthandi ngalendlela le yokuyikhona wangiletha ngizocela usizo mhlawumbe nje mawungasithatha usibeke kancane inkingene othini nazo iziphi inkinga mhlawumbe singayakhuluma ngazo nineyinkinga zeimali noma mhlawumbe inkinga nje umama uyaphuza noma uwena uyaphuza kakhulu inkinga ekanjani noma kunomuntu wesithathu osengenelela sicela nje usithatha usibeke lapho mfowethu ukuze umbukeli ezoba nesithombe sokuthi yini namhlanje esihlangene ngayo olandona umama wami lana isikhathi sami akasenaso uthando lwami uthi akasenalo lokho kwenzeke ngaphambi kokuthi ngihambile ngiyozama amatoho nenhlonipha akasangihlonipha akasangazi nokuthi ngubani yena ngathi ngingane encane nje ngathi ingane encane kuyena kangokuthi wangitshela straight nokungixoxa ukuthi angihambe nasendlini ngiphume asangidinga endlini engicikisele nje endlini khipha abanye amagama abuhlungu ngalendlela le ukuthi asangifuni ngikwazi ukuhlala endlini
kuningi nje kuningi ndona manje kuningi ndona kuningi ingxabano esinazo nomama. Okay mfowethu wafika lana wasibikela wabeka nje kwakuningi impela njengobusho nakho ukulibala ungakuvezi phakathi kwabantu indaba yokuthi umama kukhona mhlawumbe abanye abantu asebe yebo phakathi abangena endabeni zenu noma abagcina bethinteka ukuthi bagcine bevela phakathi kwento yenu enhle kangaka. Yebo ukhona phela abantu umama asethandana nabo engithola ukuthi umama uthandana nabo ngoba ade ngihambile. Mina nomama sithandana kamnandi kodwa ngithe mangihambile kwakhona abantu abangenayo ukuyena aseba njengamanje ngakhulu ukuthi uthandana nabo kumanje. Mina isikhathi sami ngasenaso ubhizi nalabantu laba. Okay. Yebo inkinga nje sinayo kakhulu leyo. Uthi angizocela usizo ukuthi ngilungisele umama wami ngoba ngiyamthanda ngalendlela lesimanga ukuthi ngibuyisele uthando ukuthi akasenalo uthando. Manje mina ngeke ngikhona ukuphila ngaphandle kwakhe ngoba kuningi bese inhloso benginayo. Iningi inhloso benginazo ngaye namaphupho kuningi phela manje. Awuthi into nokulala ngisakwazi ukulala. Ukuthoka ngisabazi nasemzimbeni nje kuningi nje emzimbeni ngiciphile ngalendlela lesimanga. Njengamanje asingene lapha mangabe usuka la ukuthi yini ehambe yaqhubeka ngoba into ekulethile njengamanje uthe ulethwe isimo okuyisona esesenzeka kusukeni kwakho la. Yebo kunjalo. Iyona nto mfowethu ngicabanga ukuthi njengamanje ngikunikeza ithuba lokuthi uzikhulumele njengamanje utshela ababukeli ngasekhaya ukuthi kwenzekala njengamanje ukuze nomuntu ozokwazi ukuthi angenelele endabeni zenu akwazi ukuthi alungise la sephuka khona. Ashesha phuthu. Shothi ndona ngakathi ngisiwalana. Wathola ikholo kumama. Umama vele angimshiye vele umuntu ayezongena vele emsebenzini ngahamba noKhiye. Ngathola ikholo engibuza uKhiye wakhe ngihambeleni noKhiye wakhe. Ngamtshela ukuthi hayi cha bengenzela ukuthi ngoba ngizobuya late kanje saxabana siba ngundebe uKhiye wathi ufuna uKhiye wakhe and ngeke ahambe uKhiye wakhe ungekho lana futhi ngabe ngisabuya lana. Awu mama athi ungabusabuya nje sidalo la ngifuna uKhiye wami ngiphumele endlini yami ngisakudinga kahle empilweni yami ngisakufuna nje sidalo. Awu ngokufana amaphoyisa nje ngihamba ngepolice station ngowatshela nje ufile protection order ngisakudinga nje sidalo lana ulethe uKhiye wami mina nawe siqedile mina nawe. Ngisakudinga nje empilweni yami ngicela ukuphuma ngisakufuna nje ukubona nje ngisakufuna. And ngalova ngisho emsebenzini ngilovela lento leyo and ngizokubonisa impela amabele enyoka ke this time. Awu mama ekubenzima ntona ngalendlela esimanga. Sengiba nakho noyisa ukuthi ngabe bengiyapha kodwa ngoba phela bengiyofuna usizo ukuthi ngifuna ukulungisa izinto ezilunga phakathi kwami nomama. Nawu uphakamela into yini? Yebo kube nzima ntona ngibuyeleke emumva mangibuyela ke emumva. Umuntu enje nestress uthi vele ungivala amaphoyisa afonele nomama. Tshela ukuthi ngihambe noKhiye yakhe uyongibophisa ini umama ngifonela ngibuze uhambele noKhiye nakuyila sekanje not nawe hamba noKhiye isimo ubone usikanje kanje cha mama bengayitshela ukuthi ngaba isimo esingaba ngalendlela le. Umama mophe mfowethu? Umama straight umama ongisalayo. Yebo ethi mama cela ungikhulumele naye ethi intombazane ngakhuluma naye ifuna ukuzwa lutho nje ithi ifuna nje uKhiye wayo kuphela iphume empilweni yakho. Manje ngizolala phi ithi ayinandaba uthi uzolala lapha ayinandaba nje nawe uthi ayinandaba nawe ucela uKhiye wakhe and angazi masengizothi bengiyakhuluma naye afuna ngizwa lutho mangimbuza ingane nami usayithanda yini na akangiphendule lapho futhi. Umama wakwakhe akasamphendula umama omzala mama omzala ibuza ukuthi ingane imoto siyithanda manje kanjani. Yebo mayibuza umama akaphenduli. Ayindona ekube nzima ngitshela mama ngiyobona makwenzeka bengifaka amaphoyisa kunankinga kodwa ke mina ngamthanda akunankinga ngokuthi noma thiwa uyangibophisa na ngimtshela ukuthi noma thiwa uyangibophisa akunankinga nalokho ngoba mina ngizobe ngibophela uzobe ungibophisela ini yiphi iphutha mina ngilenzile uthi uKhiye ngabe noKhiye uzovala ngebhakle wena yini izinto abazoyithatha lapho kodwa mangiboshiswa nguwe as umuntu engimthandayo kungijabulisa kakhulu ukuthi ngohlala ejele ngihlalela ukuthi nje ngiboshula uthando ukuthi ngithanda wena. Wawusuzingelile ukuthi nejele yayinikela nje mawungibophisa kunankinga nalapho ukuthi nje kulungile. Yebo futhi kunyeza lapho uthi uhamba ngeze ngihambe uya epolice station amaphoyisa ngifice ngiwayitshele futhi nawe noma nawe ngithatha ungayitshela ukuthi ngiboshula nje ukuthi ngithanda wena kuphela. Ukuthi ngiyakuthanda ngikhombisa uthando ngixolelile lezi izinto khona izinto ezenzile kumina but uthi ngidlulisile lezo zinto lezo. Lapho izinto ezifana nami uthi umama ngimbambe ngijolela
salo sabanga indaba ukuthi umama ngifica ngijolela yena waphenduka kwathi mina wrong ukuthi ngithathe ifoni yakhe kodwa ngikhonile ukudlulisa leyo lento leyo uthi umfico uthola uyakujolela yebo uthi ngithola ukuthi uyangijolela kodwa khona mina ngidlula lapho mina uthi ngihambe noKhiye usehlulwa yini ungixolela ngoba phela sasesikhulumile ngamtshela ukuthi ayingawatshela namaphoyisa nawo akunankinga ngifike endlini ke cha uma ngifike endlini ayi umama hayi shuthi uhambile umama ngifike nokho engivula akekho ngabe kuzokwenzakalani ngilale cha ungalaleki ngoba phela ngazi phela amaphoyisa ayeza usolinda bomthetho yebo kusasa vele uma iphuma ngayenze ukuthi lapho nomuzozana wakusasa ngazi ngilindele noma yini ngakusasa cha ngivuke ngiwashe ukuthi ayothi ngenze washe ngoba kunewashe ngayiningi noma amaphoyisa nawo efika azongifica ngiwasha nawe abona ukuthi le ndoda lena iyamthanda umama wakhe imeze ngisho washini manje nawe njengoba washa nje uswenzela iza i-sentence yakho noma indlela amaphoyisa azofike akubheke ngayo njengoba usuwenza ama-house chores nje sengenzela nawe umama ukuthi naye abone ukuthi lento ayenzayo i-wrong okay buka lo muntu uyangwasha lamaphoyisa azothina ukuthi awu lo muntu ozomfaka protection order buka ukunakekela kanjani ukuthanda kanjani mancane amadoda engenza ngaleli engenza njengami hayi ucabangile hayi ngiwashe afike umama afike ekhaya umama ngifice vele ngiwashe engangikhulumisi nje umama wami angena embhedeni alale hayi ngimiyekele ngiqede ukwasha ngenze yonke into yasendlini njengenjwayelo ngicline ngapheka ngimvuse ekhaya isikhathi sakhe sokuthi avuka angene lapha wawumsombuluko lapho ngoba ngangizela ngesonto umsombuluko hayi ngimvuse ngimphakela adle isikhaftini ngimlokhu njani esikhaftini athatha ahambe futhi uvela ngokuthi vele angisamphelezeli ngithi mina inkinga yami lo mama uthi asisaphelezelani vele ngizwa ngaye kodwa nje vele angisamphelezeli uma ngabe emsebenzini before bekubu kanjani kanti qala benginokumphelezela kodwa uzahamba izinto kwawuyena usuyangicela ukuthi ngimphelezele uma kuthanda yena sengipheleze makuthanda yena uyena futhi washo ukuthi ungangiphelezeli waqala ukuthi uveze ukuthi hayi ungangiphelezeli yebo uyena waveza ukuthi ngimphelezeli kwanzima nalokuthi umama asafuna imphelezelo yabo yonke lento le ngoba la ngikathi ngibuyile ngifile umama awu ngifuna umphelezela abantu ngabe ucela ngamphelezeli ngavumela futhi isima ngamphelezela okay ayiqhawe ngilokhu ngenza nje ngenjwala nje afika sikhulumisana until aza off ubaba my off lapho ofa wawulesi itinga wawulesine off lapho wawulesine sobo ulesihlanu jangisazodwa nje khona lapho nje ensukwini wawulesine yakhumbula nje wawulesine ofile umama hayi umama ngithi ayizozama ukukhuluma naye obe ofile ngizama ukukhuluma nomama mama akafunda ukukhuluma naye mama kwami ukuthi ngizama ukuthi sikhulume ngale nkinga yakhe yebo just dame mama usingayiyekeleli izinto kanje lasikhulume angithandi ngoba ngiyakuthanda ukuthi ngiyasikhuluma sihlale endlini yabo lento angiyithandi and mina nawe nokulala oba futhi ngalola ngaleli umama off phela ngithi walala wabheke ezantsi ayi ngizama ukumncenga ngimncenge until qawe azavume kumama sikhulume kwaba ulesihlanu mina naye nje siyazwana nje manje navuka ekseni hayi yonke into isihamba yebo yonke into isiright oba yakhumbula nasebusuku wangivusa wathi cela sibuke imove lapho indatha uzozanga lesihlanu savuka sayibuka nje imove hayi ekseni ngavuka sesiright nomama nje ngazathi sesiright awu lapho mama ngenze breakfast umama ngenza ukudla nayi mama breakfast yabona akube mnandi sixoxe nje ngazathi nje hey kwaphileka nje ngazathi lento ingxabano besinayo ngathi uyasona sike saxabana sesagwebhana ayo cha akuphelanga boma 2 hours ingxabano aqala lapho ngabo 11 sekwenze njani ke futhi manje umama ufuna ifoni yakwa ifoni yami angithi yakhe afuna ngiyithile ethi ayi nami acela umboleke yakho nami nginikeze yami ethi ngiyamdalela awu akutshele nje ukuthi usangidakela but eyakho kodwa yena uyayifuna nje impela nokube ebhlungu lelo gama uyamdakela ayifune ngithi nami ngiyengikhola ukuneze yami ifoni oba nawe ufuna ukuneze yakho ethi mazongibhedela wena usho le foni angiphatha vele ifoni yakhe khona ifoni yakhe angiboleka yona ngothi yami le yabe ngiphatha ibini inkinga afuna impela isixabana sibangifona ngiphuca ifoni nami ngaleke athi ayithatha ifoni vele ifane password akakhona kulokho njani athi usifane password awufaka ipassword ayifaka ipassword ngibambe ifoni nqabe nayo sixabana lokho angikhiphele phandle thatha izinto zami ethi asangidingi la ngihambe khiphe izinto zami zonke angixosha asangifuna ngithuke kuza bonke abantu la eJaldini bona sabantu akhiphe konke okwami kuphose konke phandle phose phandle kube nzima cha lokho ngimncenga umama ngimncenga ngiyaxolisa mama ngifone nakho ngizokunikeza lithatha ifoni ethi angisayifuni ngiqabile eqaleni safuni
ayivalele endlini okho ngimnokhela ngize ngihambe ngiyohlala omunye ubhuti engibise indoda ngoba ilanga lashisa uzohlala la bakhona abantu bayabuka ngesikhathi ubhizi uxolisa uncenga unokho endlini ukuthi hayi mama nazi ifoni ithatheke manje bayabuka bethi hayi miyekele mhlawumbe uthi ahlise ulaka angitshela ukuthi yebo noma ungahambi la ngazi uzolala lapho bangeke ulale la hayi ubhuti mawubuya kanjani sokuchuphisa nawe ndoda bethu ulale la mhlawumbe kusasa mawubuya nje ubona ukwenzakalani ayinqaba umama yamthanda futhi mangamncengi phela yamazi ukuthi umuntu ofuna ukuncengwa vele njengamanje ngoba mangamncengi ngimbukelela izinto ezobaweza ngitshela ubhuti ngisahamba ngomncenga Nabila ngashisa kanje ungakwazi ukuhlala la yebo nami lokho ngoba ucabangela ukuthi yebo lokho ngicabanga umama noma sixoxa la lokho ngicabanga ngihambe ngimnokhela umama ngibangela umsindo ngimnokhela ngimbalisela until aze avume ngoba ngathi mina cha mama ngicela ukuthi kusasa ngizohamba ngikushiye straight wathi ngicela singaxabani ke ngifuna ukuthi kusasa uphinde ushintshe ngathi cha ngizokuhamba nje kusasa ngiyalokhu njani ukuthi ngicuphisele namhlanje phela kusasa ngivuke ngihambeke awavula ku mama ngithe ngisahlezi nje ngale na endlini vela sikhuluma mina naye ngibizwe lo bhuti lona ade ngihlezi naye vele naye umuntu vele simsebenzi wodwa naye uba yena ubesamisiwe ndoda nakho la ndathi khuluma nomuntu kanje nje kufuneka abantu la noma vele na uyezwa vele masikhuluma naye and kufuneka ngolwesibili sokwenza i-medical kuyashesha manje ngoba ilokhu nje naye ngayishiya ekhaya ileyo sheka iPDP isekhaya ngoba phela bafuna straight iPDP mina ngiphethe temporary ayithi kuzophoqeleka ukuthi kumele uyilande straight bayafuneka straight ngibule kumama ngimtshela umama kwami nakho lana ubhuti lana ethi and umsebenzi vele uthiwa ngolwesibili vele siyongena ngoba vele sokwenza medical siyangena straight ayingxabano uyamnaye ethe mina ngingena lapha mina ngihlangana lapha nana lapha mangifaka indabeni zakho usufaka indabeni zakho ukuthi mama cela uyekele ingxabano yethu njengoba sikhuluma ngento ebalekile manje umsebenzi ingxabano sobe siyibone ngiyacela wenzile mina umsebenzi lenonzo mama ngikwazi ngempela ngizokwenza kanjani uba nakho kanje ngicela ungizame ukuthi mina anginayo imali oqala ngizokusiza ngalo bangeke ngisiza ngalutho anginayo imali mama uthi uzwile kodwa umsebenzi mama sengizokwenza njani ayigcina siyeke ingxabano yethu ethi yazi nawe ngifaka nje manje ngifana seyinkinga ngifaka umashonisa lana manje sengile manje ngilokhu njani bese kusasa uyangikhohlwa masophumelela empilweni yakho uyangikhohlwa aboleke ke manje umama imali yaboleka umashonisa ethi uyabona ukuthi njani ungena ezikoletini because of wena bese uyangikhohlwa kusasa ethi mama ngiyabonga ethi hayi ngalokhu ubonga la kunginyanyisa nami vele ngizi noma magama ebuhlungu khona kodwa ngoba vele ngiyamazi mhlezi vele ungithiwa seyinto yakho ngihlise nami ukuthi hayi ingene imali ngigeze kumele ngiyikhipha ngithi mama cela usihambe sobabili ethi hayi ilanga lashisa kafoni yena yabona nje ngimncenge sigcina avuma sihambe sobabili masamba vele isimo futhi ke saba right ke masamba vele sewukhipha le mali senihamba manje niyaxoxa nje swa right sabuya nje futhi yebo sabuya kwa right umgqibelo kumele ngihambe ke manje ekseni ngakhona ke ebusuku ngakhona futhi nanokuthi silalane nje nomama kumnandi xoxa saze salala nje naye sensikonza sekamereni akusasa ngavuka ngahamba nje sikhona ukuxhumana kumnandi fike ekhaya uyangifonela ngomgqibelo ngisho ebusuku uyangifonela yonke into nango-1 nje ngitshela uzongifonela ngo-1 angifonele kube mnandi kuse kube lisonto mina ngizobe ngumsombuluko vele ngesonto sikhulume angitshele namanzi uthi abuyile yabo qhawe sixoxe nje bese uthi ntambama ngimfonele ke mina ntambama bayimfonela ntambama angitshela usebhizi ubhizi ngani athi ubhizi usenze washing ngewashing nje washing wenza ubuyenza ubone off vele umiyancane unginyanyisa ke manje ngoba phela ngiyatshela sasebhizi kodwa mama ubungeke mhlawumbe ungiphe 5 minutes esikhathini sakho umkhumbule ngalaso sikhathi ngimkhumbule ethi u5 minute 1 eyangisongicasula wena uyabona usuqalile cela nje ungangiqali ayithi mama all right bakunjalo ngimyekela umama noma kubhlungu yena qhawe ngo8 angibhala imessage ethi uzongifonela ngabo 12 basebusuku okay ngalali nami ngilokhu njane ke awungilinde ukuthi umama uzofona mama ngiphapha lapha ngo1 nami mama uzofona lutho umama ngimfonele mina ke manje wapha lena uhlulekile ukufona ifoni ngayibambe ngayibambe phela kwaba kwathatha ayibambe ifoni mayibambe ifoni akayibambanga ifoni lapho ngimyekele akuphela 5 minutes kubuye yena sekufona yena ke manje ubuye eza kimi ifoni engayibambi nami ngithule
Afunda phone wesibili bese ngiyayibamba ithi uthi ngiyibambe ke manje. Ngiyibambe manje ngiyibamba ethi yana ethi kana kimi usithatha phi isibindi esingawo usithathayo. Usithatha phi isibindi sokujwayela kabi. Into yenza mina ngingalali mina ngihlalele wena lebusuku uzofonela na usithatha phi umjwayezo ba unike uba wena. Hawu manje mamba uthe uzongifonela ngolokhu njalo. Angithi phela ngifonanga. Bekumele ulinde ukufone mina. Hawu phela mina sibungu ngibona isidingo ukuthi singekho ba nakho nofuna mhlawumbe ngilele uthi kufone mina. Ethi uyangijwayela into oyenzayo. Ungijwayela uyanginyanyisa uyangicasula kahle kahle ngivele ngivala ifoni. Athi wafone ngayibambi fona athi wafone ngayibambi fona ngivele ngwacisha amafoni ongcono. Angibhale imessage ethi ekseni mathi ngiyaphapha ekseni umbhalile imessage. Imessage engaka. Uyangijwayela uyanginyanyisa wena unginike ubani angingabusabuya ngisho ubuya lapho uhlala lapho ekhaya ke ngisakudingi la ungabusabuya. Kube nzima ngizokwenza njani kodwa Nkosi yami why kodwa Nkosi yami umama ngenzeni lenga umama wami why ngihlukumeza ngalendlela yini kodwa ngempela ngiyenzile kumama ayiqhawe ngigeze ngihambe shuthi lapho ngabo uma 1 vele ngibona vele angayivele ngisamfica vele yobe sesemsebenzini wavele uyangena namhlanje Monday manje ngimfonele mthetho mama ngisacela ukuthi ungakhiye endlini isikhiye wenze ngalendlela esijole ukwenza ngayo ethi hey angifuni sohamba naso isikhiye ngwanitshela ungabuyi la buyela ini manje la ubukutshela ungabuyi la hawu mama ethe iyavala ifoni ngisethe eksini nje inhliziyo nje ayikho ngalendlela le lokhu ngicabanga stress esingidlayo ukuthi ungabe endlini ngizofica kunjani nalomuntu phela naye angazi ngoba phela isikhathi unewenza izinto ngendlela ngenze hambe naso kulokho lapha eqala ukuthi wangiyekelela kulokho ngenze hambe ngenzeka namhlanje akugileke yebo ngifike endlini ngafika umnyango ngiyavula hawu umnyango uvuleke ngikhipha isikhe ngaphakathi ngivula ibhakhe ngingena hawu ngilokhu njanele ngilale bese ngikhuluma nje aqala nobhuti lona uthi ayikusasa kanje ebusuku ubhuti bese ngitshela ukuthi ayinako sekunoshintsho manje luba khona lana kuthiwa manje kunamaphepha kusamele alungiswe eqala eqedwe wona aqala shuthi kusasa ngayisahamba sesizozwa ngayo lo mfolweni uthi isiyani loze medical ngoba nakho sekunoshintsho hayi akunanki ngabhuti makunje lethi ya ngoba vele sasikhuluma vele efonini naye mina engekho naye vele kuse ube lwesibili manje umama abuya bayefika ekseni hayibo ufunani la noba kumele abuhambile ngathi bengathi namhlanje kumele ngabe ngihambile ngitshela cha sekube khona ushintsho likanje ethi ngivele ngabona nje yazi ngene nje komakwele welungu njaneli umashonisa nje ngimosha imali yami vele ngabona ukuthi ayikho yonke lento hawu mama wazoshwa nje ethi yazi ngiyayisola nawe uyisola khala nje imali yami ingase ngimosha ukuthi uhambe ekhaya nini indoda kube ebhlungu bese yabuza ukuthi mana ungijwayeze uba vele ngithi ngani ibuza nje isithubeni ethi kana sekumele manje mina ngingalali ngihlalelane nawe ngilindane nawe wena uthi uzongifonela ngithi hawu manje nawe mama uyongifonela ebusuku ngoba bengingekho futhi ngiyozama amatoko bongifonela besifonela ebusuku isibanga lonto lethi ngimjwala ngiyamnyanyisa ngaphinde ngiyenze into engiyenzile nibanga indaba yekholo ekhaya hawu mama yini odwa singazi imlokhu nje nangaka hayi ngivele ngilala mase iqale ngithuka kakhulu ngivele ngithule ukuthi ngizoke ngimphenduleni athi yebo ngikhuluma nawe wena thatha ngoba iphoseleni thule lokhu njani ngibona ukuthi ayilana yazi kahle ngithulele nje azangiyekele angene embhedeni alala ngivukele mayilala ngisuke ngoshawa umoya hayi hambe qhaweke ngimlinde ukuthi mama vele nje endlini ke manje asisakhulunyiswana futhi sekwenze ngalendlela lena siphila ngayo ukuthi nje naye vele akusakhulunyiswana uthi nje umuntu unake indaba zakhe ngaleso sikhathi nomunye anake indaba zakhe yebo until umama ke aza offer kumama lapho may offer umama offer lapho wawulesihlanu eofile umhla ka13 kuzi Valentine nomhla ka14 ni ndawonye ngaleso sikhathi nilinde Valentine manje yebo sindawonye ngolesihlanu ofile asikhulumanga nje mina naye usuku lonke ngisasasikhulume ngaze nje ngafuna athi mangithi ufuna ukukhuluma naye afunanga nje sidala ukukhuluma ngisho la qhawe ngolesithathu ngifonela umama ngolesithathu angitshela ukuthi hayi ade fonela umakoti lana uthi umakoti lokhu mina ngibuyile ngomkhulumisa emakhaya ini yabo ngimtshele mama uthi ayi mama yazi angisathandi manje indlela owenza khona ethi yini kanti ngoba uthi wena umkhulumisa ethi mama naye angikhulumisi mama siba ngito encane ngafuna futhi umvezele umama yini kodwa ethi mama iyekele mama azahlahla ngisathanda manje lokhu makwenzeka into ufonela wena kulokhu uhlukumezeka nawe ngisathanda ngempela engela ngicela umkhulumisa ongcono ethi mama ngeke ngikhona ngicela kuhlale kube kanje nokungenani ke manje ngoba ngeke phela sengiphila kanzima ngahlale kube kanje ayi umama shothi akhulumeke naye yena amtshele aphinde abuye kimi umama mthethe mama ngeke ngikhulumise ngizomyekelela
until ufike kube lesihlanu ke singakhulumi nje futhi kusuba umgqibelo umama i14 angivuke ekseni nje kushawo ikhathi lapha hayi ngibona ukuthi hayi ngathi sengithe ukulamba lamba uthi ngenze umfudumezo lapha ngithi ukudla ayithulele nje busy yena lapho nefoni lapho busy nefoni nje umama ucofa ifoni ngabona sengena wa request njalo walokhu njani isithuthuthu ngabona sengena Uber Eats ya Uber Eats ngaxaya awusenama Uber Eats sola nomama enze Uber Eats lapha think lapha ngabo 10 abuye namakota amabili ashutha lapha bese ngiye sethi mi ngathi mina ngiyabonga ethi hey yazi angayenze ngincengeke mina ngithi awumama ade ngiqeda kudla ubonile ukuthi yazi ube nje ushilo uthi awufuni yazi mawube ubungalokhu njani awumama awazi umbuzo ngisho umbuzo ukuthi ngiyakufuna nikota ineni sekumele ngizoyidla hambe lesikhathi anxaphe yazi hawu yanqaphela ethi yanqaphela uzokwenzani ngisho kodwa ngikuthanda into yakho mama uma ukhuluma nami ungaphile mina ngiyakuhlonipha mina ethi hey awuma kancane ungiba isicefa uthule unginyanyisa lana bathi mangikhuluma na ukhuluma engivele ngithule cha umama geze ayiphume mhla ka13 njalo mhla ka14 ayiphuma ahambe ngevalentine ngimuzwe ekhuluma kancane nje uthi ekhuluma nomunye usisi ukuthi lapha na ulayini ungana noqhina ezisho ukuthi umuntu oqhina ngazi ahamba wayibuyela ngo7 wayibuyela njalo lapha ngabo5 kanje Mombeka umeyibuya vele beyoqhina ngokubuka kwakho uhambe washi obuyikhanda selishintshiwe cha ikhanda libuya nje uqhaqhe kuphela la gezwa nje lineyino la liqhiniwe ikhanda liqhine mthule kungihle lokho hey kodwa ngangize ngimbuza sonke lesikhathi esingaka sola ngo12 wena kushayo 5 and lento uyaqala ukuyenza lento leni uyaqala nqa uthi ahambe angitshela ukuthi uyapi beqala nqa awusambuze ngane nje ukuthi awu wena sonke lesikhathi uhlele esaloni nje ngoba phela ukuye esaloni kodwa akazi uhlele sethi singanje ukusho ukuthi uyaqala cha ngibalekela ukukhuluma ngisathanda ukukhuluma ngoba futhi uqala la ngicikisiwe lana ngathi ngeke ngaxoshwa la njalo mangithiwa ngikhuluma nomama uyangixosha yini ngicikisiwe lana manje ngithi ngiyaqala siyakhuluma vele sisolo kuthiwa hambe yini ngixoshwe futhi kube lokhu ngibonisa nabantu lenhlisi isithunzi ayuthule kanzima uqala wena ke mangabe kumele wekhaya yini ungathathi ikhwama zakho uphume nawe uvele mhlawumbe uyoje ngasekhaya ubuye mangabe ubuyiswa indaba ukuthi mhlawumbe uthola amakholo ngoba masivi uyawafaka lapha nalapha cha umama wami ngiyamthanda futhi umkhombisa uthanda umama wami bese eduze wakhe ngoba nomsebenzi awenzayo unzima so ngiyithi ingcono ngoba ngikhona ngimnakekele lobo mzima loba nanokuthi futhi eqhawe mangisekhaya ngizozama kanjani waphela ngoba ngila egoli ethi ngizozama ekhaya akuzameki yikho ukuhlala ujanela anti mangila ngakhona ukuphuma ngiphume ngiyozwa lapho ngizame ukumaketha manje mangisekhaya futhi kuyafana ukuthi impilo yami iyoma nje straight kuma straight ngokusenzeka ngisho and lo muntu onake enginephupho ngaye ngifisa ukumlokhu njana impilo yami nayo izoqhubeka kanjani masomshiyile mase ngimshiya nanokuthi futhi ke ngizovela kanjani ngoba phela ngilana phela ngizozama ukuthi ngibe namandla ngikwazi ukuvela ekhaya ngizovela kanjani mangabe ngiyohlala emakhaya cha unephuzu lapho kodwa nokuveza nje ukuthi uzama ukuthi umnakekele njengoba esebenza kanzima nje uyamthanda yebo cha hayi ngiyazokuzwa futhi eyo ayizame ke lapho qhawe cha uhamba nesikhathi lapho ngosekulethanyana ngizame nje umkhulumisa kancanyana ethi awusongikhulumisa ngoba naku sekusho uma wakho sonke isikhathi buka ngikhulumisa ngoisikhathi nje sakho ngifuna lokhu nje athi mama xa silungisa izinto nama ngithanda kahle njengoba kuthule manje ethi awuthule ngizosho ngibuye lapha engiqhamuka khona nami ngivele ngithi hayi mama sengithule mama sengithule ngithule nami ayikulala nje ayi makulalwa ke qhawe kuse kube olunye usuku ke umhla ka15 umgqibelo njalo lapho isonto lapho umama futhi ke nje uwenza the same ofuna nje ifoni umama yabo yonke lento leyo ngesonto ayithike lapho ngesonto wawumakhaza qhawe wawumakhaza wayiphuma wahamba lapho ngabo 10 yalula lelo wabuya ngo6 wakutshelile nokuthi uyaphi noma akasangitsheli phela ngathi asikhulumi naye mayevuka ukwenza into ayenzayo ayilokhu njanele ngoba ngisho ukudla ngibona nje athenga ngisho isinkwa inini udlaphi angazi ngoba ngiyapheka lana angadli ukudla mayibuyile udle wena ibhodozo liqede yena kahle la ingadlela awazi udlephi cha ngalela ngikubanda ngalendlela le umama ahamba ngakhona uma yebuya umama ebusuku lapho
abuye akhulume nje umuntu ophumayo manje ofuna umqasho uyabona uyaphuma Sokuba ngayi-15 lo ebuyile. Kusasa yena umuntu ohambayo Monday yena umuntu ohambayo Uzothola indlu. Kube nzima na manje kusho ukuthi mama uyangishiya lana akhulume athi kana angithi wena ufuna ukuphuma ke mina ngimbuze mama uyahamba ethi ngiyahamba ithi ufuna ukuphuma unokuphuma mina usaleke la manje mama uzongishiya noba ayangeni lapho uzokushiya noba ngingeni sidalo nje mina awu mama wazongibonisa nabantu esisuka khona yabona uqalile ungifaka inkingeni zakho mina ngingeni sidalo mina lapho ngifaka nje inkingeni zakho uzoyibona uzophila kanjani mina ngingeni nami eqala impilo yami yakabusha Iqhawe silala sibhekale na vele mina sesilala sibhekale nasala senibuyele kuleya position yebo uyabhezansi mina ngibheke enhla kuse kube umsombuluko umsombuluko futhi ayiphuma umama umsombuluko wahamba ngo9 wabuya ngo9 umsombuluko shuthi lapho uqhawe lapho ngo12 angifonela mama wami kunemali engiyifakile lapho ngicela uhambe uyothenga izinto zasendlini njengokudla kanje ngoba uvula ukudla bese qhamuka uthenga awu ngijabule asho ukuthi umama akasahamba ngoba phela bomuntu ebehamba nakho ethenga ngothenga ukudla okusho ukuthi inhliziyo izothengela la endlini manje ithembe libuya lapho yebo ngoba phela bezongishiya ngenalutho vele ngivele angazi bengizophila kanjani ngijabule ithemba ngoba ngipholisa ngamaseko ngishone khona angitshela ukuthi ngiphathe nezilipho noma khona kwababhlungu lokho usuka nini kuthiwa ngiphathe ilipho kodwa ke ngizoyiphatha ilipho hamba cha ungabuya nakudla wabuya nje futhi wabuya nje lapho ngo9 ngimkhumisanga sidalo ngolesibili chawe uyangena ntambama ngolesibili ekseni isichawe mayekhuluma cha unokhuluma cha namadoda noma amalokhu njani ivolume nokuba phansi ngizwe ukukhuluma ivoice yomfana nje ekhuluma uyeza voice note mina ngiyezwa cha esho kube nzima cha kube buhlungu cha ngalendlela le cha nakho ngishiya khona usho cha ngomsombuluko ebusuku angazi cha leli viki leli nje ngambulula yonke into cha ngiyobeka kanjalo umsombuluko ebusuku cha ngaphaphama ebusuku ecofa ifoni ucishile vele ulokhu njalo ugesi ngaleso sikhathi lele niphambene nje yebo silesithe yena ukuthi ifoni mayicofa kanjena mina vele ngapha ngiyabonga mayikhuluma apha mayicofa lapha yonke into ngabuka cha wayivala ifoni mayivala ifoni ayicofa bese eshaya ipassword bese ishintshile lokhu njaqala ngoba wayiphindise ipassword ngibuka ipassword ayifaka khona hawo aphinda futhi acofa cha wayivala aphinda futhi ashaya ipassword sengiyibamba ipassword yakho nelula qede ngalala cha ngavuka kuphela nge5 minutes ngazumeka angazi ukuthi uNkulunkulu noma idlozi alifuna ukukhombisa ipassword ngalala cha manje masulala wena uyasho ukuthi ngenhliziyo uthi awu kwangcono singayazi angazi ngalala nje ngaphapha mabona lento engiyibona qede ngalala nya okay sizozwa khona ukuthi kusasa sewulesibili khona wabona kusasa sewulesibili into yenzekizwe ngasho mhlawumbe kwenzeke umsombuluko ebusuku noma awulesibili intatha kusekuseni kwakhona lapho awu umama ubhizinesi phone umama yathi umama ucela izilipho ziphi izilipho imalini futhi imali esalile ntsheni imali esalile malini abala ethi yangisongibhedela wena nayi imali esalile 62 rand lo 50 rand ongitshela wona iplan imali mthetho ngithenga udrink ethi ngemali kabani masokunginyanyisa ngicela imali yami ethi imali anginayo ngizokukhokhela mase nginayo yabona ufuna sixabana ngazi udrink uthengela yini udrinkelana ngithule qhawa ngimnikeze ethi ucela u50 rand lo ngimnikeze uthatha u50 rand lo ngimbonise esesulubuso ayiphume uyakutshela ukuthi akangitshela ukuthi ngaphi cha lapho wayebhizi la cha wayenze nama fried athi ucela ngimbonela ama fried ayiphume kanjalo ama chips wayithosa nje ukuthi wayibhizi ngama fried yebo ayithosa ama chips ngivukeke ngima nami ngiyavuka ngwabheka ama fried ama chips mangithi ifoni uyishiyile ngime ngasefasteleni qala lo muntu angelo ngithatha ifoni ngibonile phela izolo lokwenzakalini ngothi ngishayile ipassword ngishaye ivuleke ifoni ngapholisa maseko ngiphuthuma kuWhatsApp wakhe mangithi kuWhatsApp ngena yasitola ngangena kuWhatsApp ukhuluma nendoda ile ndoda le ade na izolo qhawe ibe kade kuyona nje ubuthe uhambe
Ekseni wabuya. Ekseni yebo le ndoda le hayi ngifunde iyo le ndoda lena qhawe ithi ifuni iphethwe ibhabhalazi umama ucela iphi imali ufuna ukuthenga ubhiya. Hawu le mali lena shothi yo lokhunjana ubhiya eqhawe le mali ebuye kade yokwenza ugrosa ethatha kwena manje. Yebo ikumphathi kabuhlungu lokho. Hayi ngiscroll ukuthi ngikhuphe ngiphezulu. Mangikhuphuka ngiyaphezulu awu ube nayo izolo awu unocash isenda umfakele wona khona u400 khona u150 manje ngalalela la ivoice note indoda ithi acela amfakele imali kapetrol. Usho umama wabese endlini yini usho indoda sedolobheni nayo ithi acela ungifakele lapha imali kapetrol lapho mama mfaka 400 yaphinde futhi yabhala acela futhi ungifakela ungiphike lapha imali ebhodlela mama wafaka 150 usho ukuthi imali ephumile is 550 ngosuku olodwa qhawe ngakusasa kufuneka u50 shothi seku600 kufuneka u50 rand. Hawu kube nzima qhawe ngalelanga ngithi khona kwakubanda khona ngesonto angamcela athi mama ngicela eno10 rand sacela ungipha lo 10 rand no 8 rand ngifuna ukuthenga ushukela wathi akanamali ngathi nawo u10 rand wathi uzosebenzisa ngamyekela nayiqhawe ayikunzima mfowethu ngibeke ifoni lapha ngiphendula ama chips laphana ngabe ngisanawo okuningi ngibeke manje sengiphathe yaba indlela ukuthi manje angazi inhliziyo yami ngisawona la ekhanda ukuthi ukuphi la khona shothi le ndoda ikhona la ngisawona la ekhanda inhliziyo yami lapho ngezoshaya kakhulu ngiyajula kwaqhawe ngiyajula ngafefezela ngiyeza ukuthi ngafefezela ngiyeza ukuthi yabona la ngaquleka noma yini ngizama ukuphuza amanzi qhawe ngihlisa umoya ngiphendula amalokho njani ngibhanya nangu seyeza ifoni ngiyibusa phathe ikhona angene qhawe uma engena ngithi ngambuka inhliziyo lapho qhawe ngafefezela ngalendlela le angazi ukuthi ngimbuze noma ngenze njani ngiyafefezela qhawe ngizwe ukuthi yazi lento yanginyanyisa ngiyeke ngithi ngisacela umtshente mama ngisaphuma ngisawukha amanzi uba amanzi engekho amabhakede ngivela amanzi bengaphuma sawuba mphela ngisawukha amanzi ngathi okay ngithatha amabhakede ngihambe ngokha amanzi mangifika lapha ngazi ngizohlanhla mangifika lapha omama lapha bebaningi besheshe bethi omama angikhelele oze ngizokhelela obakunikeza nje ithuba ukuthi ayihamba phambili ngoba bona baningana bethi angizama ukukhelela bengikhelisa mathi ngiyabuya endlini umama akasekho futhi lapha uphela u10 minutes mathi ngiyabuya akasekho hawu mayibhayide lelodwa lapha nayi ifoni yakhe ngithathe lokho njani ifoni ngingene uwe lo mfana lo phezulu ayemusho igama imuphi lo yilo umama kade amsilima imali ubuyele kuye hawu mayithi ngalokho njani uyambiza yemasibani yazi ngiyakudinga phela ubuye phela ethi lo umama kwami awu cha ngeke usudlala ngami ke ngathathe ngilapho ehlona hawu kahle ngifuna ukushaya i1 ikhumbule athi lona hawu ungafike ungiyeke ngilapho ngize ngihambe cha mina ngisadla ke manje athi ithi indoda uzoza noma ufuni athi umama kwami uzwana nje awungiceki nje uyabuza athi aphinde indoda uzoza noma ufuni phela ngilokho ngicenge athi umama kwami ngeza athi indoda manje athi umama kwami ayiyadelela kodwa ethi indoda yake wena odelelayo ethi umama kwami udelela ngani ethi hey wena ngithe izala manje ngalokho ngikhuluma kakhulu nawe yabo indoda ekhuluma ngakhona nje umama wathi okay ngiyeza shuthi ke wayiphuma nje message okugcina lapho ila kwasala khona ama chips ke wasala khona ama chips akadlile ne-fridge ushivulile ingithule ukuthi kodwa Nkosi yami yini ahlahle ngiyenzanga kodwa Nkosi yami lo mama nokubuza futhi akululanga ukumbuza ngoba aqala ngaye sayibanga indaba yani yefoni yakhe ukuthi ngivule ifoni yakhe sisalwela nje ukuthi yena uyajola akanandaba ukuthi uyangijolela saba ukuthi mina ngivula ifoni yakhe saxabanela ukuthi wazi afuna ungixosha ngisho ungixosha ukuthi wena ufunana endabeni ukuthi uyajola mengabe yebo ifoni namfunana kwaziba ngobanga lokho njalo uthi yena unephuthu uyajola wenzani leyo nje bangisakhulunywa sidala eyami nje yahamba phambili kwayiphi ukuthi mina ngizothi uthinta ifoni ngiye ayikho indlela yokumbuza eqhawe ngihlale eqhawe inhliziyo ngizothi ngezwe manje ukuthi ayiyabo manje ubuhlungu lana ubuhlungu ngempela nasemhlabeni ngizohamba makunjena kodwa umama ngoba phela ngenza yonke into ngiyamkhombisa uthanda ayikho into engayenzi ahlahle yini kahle ngihlezi la endlini uma uba mhlawumbe befuna lokhu njani ngikhona la endlini manje usizwa ngazi ukuthi umphefumulo uyaphuma umphefumulo eqhawe lesimo leso eqhawe usuyahamba uyabona cha ukujolelwa uthole futhi njengami uthi ngithole ungayenze lutho inkinga ukuthi angeke ngenze lutho yabona ukujolela qhawe kunzima cha uma wazojolela ngazi
mina ngijolele akukho into engizoyenza athi noma uthi uyajolele bese niyaxabana nomuntu umbuze nilwe ninqande lokhu njani ayisola umuntu axolise mina ngeke ngenze lutho. Wena ushiye ngani mfowethu uyozama ngoba likhona ibandla nje ubusho ukuthi khona ubhuti kamakhelwane lo okuyena oke wakuthinta wathi hayi kune company ethi ifuna abantu bekulimelene ukwenza medical aid. Yini nje mfowethu ungaphumi nje ngoba phela nazi izinto ziyenzeka phambi kwakho uyazibona. Cha na ubhuti naye akasebenzi ubhuti. Umfowethu lo. Ye umfowethu naye asebenzi naye unokuphila naye ngamatshe ezindlela umuzi ayifuna imali uyahlupha abantu. Okay. Akululanga yabo. Kodwa ngabe uyashiya kuthiwa khona into ngayo. Cha nanothi umama ngiyamthanda ngifuna uqamba abanye ngiyamthanda umama ngikwazi futhi nokumshiya ngale ndlela ngiyamlwela ngiyamthanda umama ngeke ngifuna uqamba abanye ngeke ngimshiye umama. Ukuba unetoholi straight nje ukwazi ukuthi uyorenta la uzorenta khona ubuzokwenza njani kulesi simo lesi nje njengoba usho ukuthi oke wahamba wabizwa nje ngidlozana kuthiwa akeze engancingwa konke lokho ukubona nje nanokuthi uke wabona emafuneni akhe nakubanga ukuthi ukumbambe ejola nakubanga lokho kube nje ubona amandla nokuyimela kuyokwenza njani kulesi simo. Cha bengiyoya ngifuna uqamba amanga lapho bengiyoya nje kumuntu ngithola umuntu moba mhlawumbe bengisebenza angilokhu njanele angisisele inkinga engibhayene naye okuyimanje engilethela ukuthi ngizocela usizo kube lapha bendabuko noma kubathandazi. Kulungile mfowethu. Futhi ubunge kuhamba ubunge kumshiya. Cha bengeke ngimshiya ngoba kana kuningi engifisayo ungenzile iqiniso umama ngifuna uqamba amanga la ulenzile iqiniso empilweni yami wakwenza ukubi ukuthi phela vele okubi kube ikhona vele kuba ikhona ukubi okugqama isikhathi esiningi ngoba noma cha ungaqoka isikibhe simhlophe kube khona into encanyana ongcola mawathi umuntu ubonani lapho uzokhomba le abiyekele ubuhle besikibhe ukuthi ngibona isikibhe simhlophe esihle. Ey soka sa nakimi ke kunjalo mama kuningi akwenzile kimi okuhle. Yeah. Lokho okuncanyana lokho manje seyikhona futhi okugqamayo ngoba ngilapha ngokubi ukube beqhubeka enze ukuhle ngaba ngikho lana. Hayi mfowethu ngiyakuzwa ngaqhubeka nendaba yokuthi yebo umama ke hlala isikhathi awuhambe bolanda ibhakede qhawe kube khona omunye umuntu engimbona lapho ngithi uxoxa nje naye indaba yomsebenzi ufuna umtshela ngimkhale ngifuna umsebenzi yabona mhlawumbe kwaphela 20 minutes ngabuya mase ngithi ngiyabuya umama usekhona endlini uselele usemsebuyile manje. Ngithula ngithi ngiyambuka cha kunzima nokumbuka lo muntu lona ngiyambuka icofela ifoni akazinakwazi ngiyabuka nje indlela zakade engekho ngiyabuka nje eish kodwa ngeke ngimbuze eze ngimbuze qhawe wamukela nje ukuthi uya kumunye umuntu wesilisa nje manje. Yebo ngeze ngimbuze kubenzinyana qhawe hayi umama wami uyangena ntambama lokhu njani nje endlini ngiclean nje ngenza yonke lokhu njani bese kubiza ubhuti phandle bethe ayizophuza udrink ngihlale nabo umuntu ozobuye ezopheka hayi bethe ubhuti hayi umyelo umama uzopheka ngathi hayi umama wami ngeke ngcono angifuni ukususa umsindo oba nani nibone izinto ngithi isikhashanyana lapha ngabo 3 hawu umama usevula useyapheka uma ubuyele endlini ke manje unethi usuyolungisa into. Yes uyolungisa into zami kodwa wena ophekayo hayi ngisale sengihlala phansi kapheka aqede ngibule ubhuti ehlale phansi hayi asifice nje lapha nafika bingelele lapha ubhuti ungamphikela qhawe nesibingelela wamphikela indlela ayiyona izothi indlela umbungu intombazane ebheke phansi ehloniphayo nezizotha nje wamphikela izinto azenza kimi wamphikela uma ungamazi. Abingelele nje lapha ngenhlonipho nje abingelele kahle nje hawu ayindlulele ayi ngiqhubeka qhawe ke ingolala sho qhawe iqhubeke insuku ke lapho ke ulesithathu umama abuye ekseni mebuye ekseni umama alala njengenjwayela sikhomisana naye ayelele phela lento yangidla lento ayothi ngiyocofa uWhatsApp meke wena WhatsApp wakhe vele ulele vele nesikhathi sonke sokulokhu njalo ngoba kunezinye indawo engaze ngene khona uWhatsApp wakhe engene kuWhatsApp funda yonke into nezithombe zalomfolona ngiyibone umuntu omdala lo muntu dala qhawe lo muntu lona mhlawumbe ulwa ko 40 nento omdala insizwa nje seqinile insizwa iqinile inhliziyo ibenzima ngiye komunye futhi ngene komunye hawu nangi futhi omunye futhi yo ayi ngingene kuye yo ngihambe futhi ngiye komunye futhi hayi bo lo mfana lo phela ngiyamazi umngani wakhe lo wesithathu ke manje lo mfana wesithathu hawu umama ngomhla ka14 ubekelo umngani wakhe ngesonto kulomunye umjitha bese uthi ngomsombuluko enalona owamnikeza imali lo mdala
hawu mangathi ngathi lo mfana lona ngiyangena hawu lo mfana phela ngiyamazi phela umngane wakho usebenza naye ube nayo izolo ekhaya ungiphathe kabi ngiyabuka yes lo wasebenza naye lo okade ufike oqala ukhale ngayo ukuthi yila uyena umuntu owamba oqala wambamba kuye ukuthi uyajola lo akusiyena lo nje umngane uthi nami ngiyamazi wakunokufika benokufika endlini kodwa basebenza naye sengomunye wakhona futhi umsebenzini yebo emsebenzini eyiqhawe ingidle lento uthi umngane wakhe pho shuthi kade abantu abashuthi bedlana kahle uma uthi uyabheka phela umuntu ngazi ukuthi umngane wakhe ngabe futhi labukhuza lo mngane babo lobo ngamtshela ukuthi hayi angizwe sisiwe ukuthi ube nomngane nje nomfana ngifunde lento leyo umuntu wami ubembiza ngani nge-mail based noma i-colleague khona lokho qhawe konke nje lokho zonke leyo qhawe ngithi ngiyabuya kha kuneyithombe ngayibona ngithi ngiyabuya lezi ithombe ngiyangena nazi izithombe lo mfana shothi uye lona ukuthiwa ubebonakala la lo mfana kuthiwa ubehleze engapheli la umfana omnyama nyalo isilenda uhlezi la ibonakala ingena la uye lo mfana ngabe ukade ungekho wena yebo uthi awubade ngingekho ngiyozama eqhawe lapho ngeze uthi ngathi yabona umhlaba ngizofulathele ngacabanga kha ukumvusa ngimbambe ngimphose ngingazi ngimenze njani ngingazi inhliziyo lapho sengicasulo nayo lo mfana nje lo umngane wakho uthi kahle ngenza isilima nalo mfana mengibona ushuthi ngiyimpatho ngenza isilima kahle ubona nje mina ushuthi ubona nje impatho eyo qhawe ngakutshela qhawe kwanzinyana lapho qhawe ngiyekele qhawe into engizoyenza ngicabanga yini okumele ngenze kunzima ngihambe ngobona umngane wami uthi ngiphume yobona umngane wami ngoba mvela umuntu okhona la sixoxe nomngane wami nje kancanyana sixoxe bese ngithi uthi ngijikelana eshop uma ngijika eshop ngihlane lamandiya laphana my friend vele ngijwayele ukuxoxa amandiya my friend right ya my friend intombi yakho yacasula intombi yakho yenze intombi yami bengilandise intombi yakho niyajola yona intombi yakho wena ethanda wenzela into enhle yona iyajola intombi yakho ijola lana nomuntu lo umuntu mubi khombisa lapho ucabanga qawe ishop lena nala ishop emakula ishop emakula nalo mqasho la vela umeza la amakula ambona and mawuthi uyabuka la jola khona qawe lesala khona thina uthi 1 2 3 imizo yeqayo naku umqasho la jola khona lo muntu lo ngoba moye eshop iqawe 1 minute ukuya shop 1 minute ukuya 2 minutes even ishongile lapha esangweni mina gate la ishop iseduze ngendlela esimanga lo muntu ujola la ngathi ngiyababuza intombi yakho zolo fikile yona ngena lana phuma phinda futhi ngena lana hamba emsebenzini ngena lana hamba nekuseni namhlanje ibuyile yangena lana yesa kuwe wena uhlele endlini intombi yakhe febe intombi yakho ngane South Africa neliseka abakhuluma my friend kube buhlungu qhawe ngabona manje kube buhlungu manje my friend engicasula ke manje my friend uyasho jola nomuntu omdala loyana uyasho my friend that old man ethanda abafazi too much have many bafazi too much girlfriend ngivele ngibule kumngane wami ngimbiza umngane wami mngane wami nakho ngithola u1 no2 no3 kahle kahle kwenzakalani nakho umngane wami kunje umngane wami ethi indoda ngiyibonile lento leyo kodwa bekunzima ndoda uthi ngitshela uthi uyayibona lento ekhuluma amakhula izolo uthi umbonile uthi washa uthatha uthi hawu umuntu ngoba phela mina uyangibona futhi ungena lapha uyazi ukuthi mina nawe sinabangani ayimtshele mngane wami ukuthi isimo sikanjani kahle kahle futhi uyenza lento ngoba vele kanje na vele use mina nasazwana endlini sesihlala kanje omngane wami kanti kahle futhi ngingakho ukuthi enza lento ngoba phela ngiyathuka mina uma ingena lapha and naleka sinokumbona engena phakathi ngisho lokhu nje nomama wayangibuza ukuthi hayibo ngoba phela lokhu nje nawamngane wakho kwenzakalani uyabona manje ngisho uma wakhe nabana ukubona shothi nokufika lapha kahle shothi nje uyaziwa endaweni ukuthi uyilapha nje uphila kho yebo hawu ethi nomama aziwangibuza ngathi angazi lutho senje mhlawumbe noma shothi intombazana asebenza nayo lapha ekini kodwa kwathi mama wakombona esemontweni kanje iyayo lensizwe yalapha yebo and ngoba phela ngibuze my friend bamusha igama and mangibuza lokho njalo uthi lo muntu lo umngane wami uthi futhi umngane wami lo muntu lowo uyabheda uyangitshela umngane wami uthi lo muntu unanomfazi nje emakhaya lo athandana naye
and intombi ingane uyayithanda ingane nayo futhi ngiyaxolisa kodwa usho komngane wami angeke azali last lapha uzomsebenzisa nje amshiya kanjeni umbona esebhizineni umuntu nje oyithandela nje intombi and futhi kunanomfazi lo muntu lona emakhaya nje uqondile wakhe ushade nomuntu wakhe ushadile futhi cha kube nzima nje ukuthi ngisama umama kodwa why cha ngibuyele endlini ngihlale endlini hlala endlini kushaya isikhathi yavuke mayivuka ke cha ngimkhulumisa ngolesithathu ngabonga inhliziyo ibhlungu yona ngezwe khona ukuthi inhliziyo ibhlungu cha ngalendlela yokuthi ngicabanga nje too much umzimba ngikho angazi kwenzakalani azathi nje angazi kwenzakalani umzimba uyashisa ngikho nje kahle uma umkhulumisa ngixoxa ziphi zakho zayo imkhuba leyo uyithola efonini cha nje umkhulumisa unesilungisa isimo mayithi ngamkhulumisa eyazi ngifuna ukukhuluma nawe eyazi uma encane sokhuluma mangioff ngimkhulumise ngimngena nje kancane lokho ngixoxisa until elokhu ngiyangiphendula ngimbuza something elokhu naye agcine lokho engiphendule yabo hayi ashaye until uze kushaye ke isikhathi sokuthi ke ahambe mina phuma emsebenzini ngalelo yebo ahambe lapho lesithatha ahambe emsebenzini ulesine ngoba namhlanje siqhawe kulisonto sine nje siphuma sine nje suka kulona la lesine sisuka kulo abuye futhi ngolesine nini ngolesithathu hayi ngolesine ngoba ngiyathi ngimxoxisile lokhu njani ngolesithathu ngithi ekuseni ngicela ungiphathele amagwinya nami ngoba phela umuntu onokuphatha amagwinya ukuphatha amagwinya iphathela edwa amagwinya mhlawumbe aphatha amagwinya o4 noma o5 ngibhale message mama lapho ngolesine ekuseni ngicela ungiphathele amagwinya ufuna ubonza waphatha ngathi hayi okay ethi maseselunjanile athi maseseduze athi awubuyenza itiye lapha nami ngivuka ngenza itiye afike nje kuseni sidle na amagwinya nje ukuphathelile nawe ya ngiphathelile kodwa nje ubengangiphathile amagwinya bendlela nje yedwa ngendlela nje vele umfudumeza noma ngenza lokhu njani idoko ngidlela idoko bifunga lelo suku lo ngalosuku lo ngolesine wangiphathela nje hayi ngolesine alale lesine ngithatha futhi ifoni yakhe ngene ifoni yakhe baselele cofa hawu undlule kulomfana lo namhlanje ekuseni amshela amagwinya awunankinga hayi sengiyamazi vele nalomfana lona vele phela manje uthi la umfana ukuphi hayi qhubeka cha ngithola umunye umfana ke manje lo mfana lona eyibuye ngesonto ngene khona bathi bekhulumisa lo ngolesithathu uthi ukhulele umama cha uyabona mfethu lo ndaba ngiphatha kabi namanje ngizwe ubhlungu kakhulu cha umama nje manje usekhulelwe ke manje ukhulelwe manje cha isinzima ke manje cha ukhulelwe manje umama khulelwe komunye umuntu hayi lo bhuti lo usho ukuthi uhlala eduze kwamakula yebo ukhulelwe omunye umuntu xoxana ngamtshela ukuthi ukhulelwe kuthi cha angibonanga qhawe lapha na lo 7 minutes we video call ngoba umama uyasho ukuthi umtsheni umama ukuthi yazi sidinga ukuthi mina sikhulume wathi indoda okay bakhuluma ke ukuthi ngayo ukuthi video call lawa de bekhuluma khona manje mina masethi ngalandelela uthi umama umitha ngabale ukuthi from January hawu qhawe ngime lapho qhawe ngivevezela ngisho ifoni yakhe yacisha qathana qhawe ngalendlela lena ngazi ngacishe ngime ngajuluka qhawe ngamanzi isiqhawe yabona qhawe mfethu yabona qhawe ibhlungu lempilo qhawe ibhlungu sinqa seqhala lithi ungakhali ndona ibhlungu yabo mangicabanga qhawe ungakhali futhi cabanga umama ngiyamthanda nginama plans umithi manje qhawe mana ke mothi umithi ukhuluma nomunye umuntu umithe uthe umama kabalelo from January na ngoJanuary uyacabanga ukuthi wena loyo kufikani kunaleso sikhathi cha wakufika lokho uthi ngabe mina ngisheshe vele ngahamba vele ngoJanuary yes yena ngoJanuary vele bebe nesikhathi usho ukuthi vele ungenze mhlawumbe umbambile and cha uma ngithi ngiyalandisa la unomuntu ke ngeke ngawubona angazi ukutrenda kakhulu lady South uthi angazi maniphuza ukuthi uqina imchamo in ngathi bebe uthenge bobabili ngoba ngabona izithombe ngathi iqala ngene izithombeni ofica ukuthi awubekhuluma yes uthi ngathi mangithi ngiyangena futhi wenza ama screenshot ke vele screenshot ngoba ngathi ngiyalandelela qala yayithi indoda le yona le ndoda lena le screenshot engasithola efonini yakhe yayithi indoda kana yazi khona uyazama ukungitshela ukuthi unomuntu kodwa mina lokho nje ngivele ngingakuzwa nje sitalo angazi ngakhombisa kanjani indlela engithanda ngayo kusho nomfana lo mkhululisile wathi umama wami
yazi mina I'm still confused namanje ukuthi sizomisa kanjani if ebuya ubaba wasendlini ngoba he's very strict kuzomela senze izinto zethu ngokusheshsha engakabuyi umuntu lona and futhi kunemvu unalo ilungelo lokuthi umuve on impilo yakho ngoba kana mozofocusa kimi mina nginomuntu engimthandayo uzoba heartbroken mawufocusa kimi yathi le ndoda it's okay mawusho kanjalo wathi lona really wathi yeah yanqamuka ngibangisabona ke yeah manje mangithi ngiyabuka isithombe lezi kwakunesithombe esasikhona lapha mathi ngiyazilandelele ngoba ngithe mathi yalandelele lesithombe lezi nami ngokusibona vele siyatrend uthi umuntu manifuna ukukhulela uthi ucleaner ngazi inzana into lady sauce lo muthi lowo ivuqhawile into ngiphathe kabi ngalendlela le qhawe namanje into yangidla ngazi umbuza kanjani umama wophela anginayo imvume ukuthi ngibuze umama nginakho andingayikhuluma indaba ukuthi umama usekhulele angayi asayikhuluma iqhawe even usho ngilana ngilana nje ngiyambuka nje ukuthi ukhulele ngiyazi ngizombuza kanjani ngibone efonini silwe angixoshe lo muntu engamthanda mina nama plans amaningi ngayi eqhawe kube nzima qhawe ngalendlela le ukuthi kube nzima ngihlala eqhawe ngicabanga ukuthi hayi ngizohlala ngoba umama engamthanda noma sekwenzile lokho ngizohlala qhawe nginankinga usuhlalela ukuthi ke nje ubusemithi nje kulungile wakwamukela futhi nalokho manje uthi sebemithi sileke ya qhawe ngishilo ukuthi qhawe ngizohlala qhawe ngitshenile nje qhawe ngicaba ngeke ngajula ngathi ukuthi mina vele ngingumuntu ojulayo isikhathi before enze ezinye izinto ngijulile qhawe ngacabanga ukuthi umshiya kwami ngimshela ini ngothi ukhulelwe iphutha lenzile ngifuna ukuthi ayisole kube iphutha lelo ayisole impilo yakhe yonke ngifuna ngimkhombise uthando nalokuthi qhawe futhi ungiphelelile umama qhawe nalokuthi nami qhawe ngiyamthanda ngalendlela ukuthi ngiyafisa ukulenza iqiniso naye ngifisa ngoba qhawe besinoxoxa impilo ukuthi kumele siphile ukuthi umuzi wethu kuba kanje izingane siyoba nazo kanje ngifuna ukumkhombisa lempilo engikhuluma ngayo ayibone ngamehlo ke manje usafuna umenzele iqiniso ingane ikhona sobona ingane siyenza kanjani ngizozama sobona qhawe ngisomisa kanjani ngayo ngoba phela what if qhawe ngamshiya okay ngiyamiya ukuthi nasinengane after 2 years ngithi ngiyambuka liyavuka lo lalukululo ngamlaqaza ngithi ngiyabuyela ethi ngiyamkhulumisa ethi wena wangishiya ngoba ngaba nesimisi kanje shuthi wena ongenalo iqiniso yabo awuyitshela ukuthi uzothola abanye ngaleso sikhathi abangenangane njengamanje uma ungavuka nje ngomuntu nje manje uzovuka ngomuntu ongenangane ongakazamithe ongamithi ozomithela wena ke mhlawumbe uzokuhlonipha ngoba njengamanje inkinga zenu yabo uthi zaqala ngabo January ngoba wena ngoJanuary ubungekho ufuna amatoho kodwa mawuthi uyabuya usuzwa indaba eningi ukuthi kuyangena kuyaphunywa la nekamagida sibhekana kuze kufika manje sibheke koMashi kodwa nje inkinga ayipheli qhawe umama ngiyamthanda noma ukuthi umuntu engamthola ngimtholayo angazi balisikhathi sama futhi ngiyodlala ngayo nje ngayo ukukhuluma iqiniso ngiyodlala ngayo umuntu lo qhawe mina ngithanda umama lo ngifunela nje ngithandela inhliziyo yami nje ifunela nje umama ukwenzile ngizomxolela qhawe ngoba ngila qhawe sebe ngangihlulela abangihlulelayo kodwa ngoba ngila qhawe ngizocela qhawe ngizokhala kwiningizimu Afrika ukuthi ngizocela umuntu umelaphi wendabuko noma umthandazo ozongisiza ngoba qhawe nempilo yesimo impilo yami qhawe ayikho right manje qhawe ikushaye kangakanani futhi ayikho qhawe ngoba mawuzibheka wena nje njengoba usho impilo yakhe ayikho right ushayeke kanjani nje qhawe ngishayeke kakhulu qhawe ngokuthi ngisho iblue eligqokayo ngisho ibhande qhawe lapha ebelilukhu nakhona lehlile manje sengifasayo bengifasa kunamba bani sengingekho ngithi 1 ngifase lapha ngokuthi siyema amblue siyangixeka ngisho khaya qhawe ngokuthi ngihlile ngisekhaya ekhaya bafe bababaza bathi hawu kwenzakalani bababaza qhawe ngendlela ukuthi ngasigcina sengisamsho ukuphuma emphakathini indlela bababaza ngayo ukuthi kahle ngidliwa yini ngwanda kangaka bababaza ukuthi nje ayibo waphela nje emzini ngaphela nami futhi qhawe baqinisile khona iqiniso nami bengekho ngaka angikho ngaka ngazazi angikho ngaka angikho ngaka ukukhuluma iqiniso manje qhawe lento lena qhawe iyangidla ngayo ukuthi manje ngifuna ukuthi umuntu ozongisiza ngibuyisele uthando kumama ukuthi ukuveza ukuthi uthando lwami ngasenalo vele nami ngiyabona inhlonipho okwenzakala indlela inkulumo engixosha vele wangithe uthando lwami ngasenalo ngizocela manje kwi-South Africa yonke ukhulelwe kumanje kodwa ngizocela ingane sizobona sobisa kanjani ngizocela sizwe sase-South Africa ngizobuyela empilweni yami futhi kumama umuntu ozongibuyisela uthando lwami mama sohlala phansi mina nomama uthi umama mhlawumbe uzobe sengilalela ngoba uthando lwami uzobe senalo lolalukuluko ngoba umama qhawe ube nothando lwami ube nesikhwele ngami qhawe engiphosta enza yonke into enesikhwele ngami engafuni lutho ngisho ngihamba ngoba ngilana qhawe ngabe ngibuzile ukuthi uyapi ngabe mhlawumbe qhawe kube nzima ukufinyelela la
ngalesa sikhathi ngalesa sikhathi lesa ngoba kube nzima ukufinyelela la yebo ngabe kube nzima ngempela nje ukuthi ngifinyelele ngigcine ngikhonile ukuza la manje cha ngizocela umuntu ozongisiza abuse uthando lwamama liphinde likhupha amagagasi uthando ubuyele ngale yandlela yes uze futhi nami ngizokhona futhi ngimbuze futhi noma mhlawumbe ngimthathe qha ngoba njengamanje kumele ngihambe ngeclinic manje angikwazi qha ukulanda ezinye igress ngamanje nginegress eziningi isikhathi sikamama ngapha sokuthi nje uyakuhlupha yabo nje uthi uyangihlupha ukhulelwe yabo le ukhulelwe umsebenzi ngapha sengiyochecka ngazi uma ngiyagula ngoba phela kuyakhomba ukuthi khona la umele mhlawumbe ngoba ngikho ngala manje ngizoethe sinstati ses4 ngizohamba mina emhlabeni makunje makunjalo ngizomela inhliziyo ngizohamba emhlabeni ngikwayi lezi izinto lezi ngoba ngithi ngizocela umuntu ozongisiza kanje abuse uthando lwamama ingoba ngiyazi qha mhlawumbe uma ngabe uthando lwamama izoncipha isikhathi sokuqala inkinga level engidethela kakhulu yancipha 1 2 esinstress futhi okay umama ukhulelwe ngizokhona ulokhu ngimthatha ithi mama asihambise clinic noma ngizama indlela ukuthi ngimvezele ukuthi ngifuna ukuthola ukuthi kanje ubambile nore ngimtshela ukuthi mama azi nakho kwenze 1 no 2 no 3 ngiphuphe kanje ukuthi ukhulelwe ngicela ukuthe pregnant test sibone ukuthi ngikwazi ukuzibhekana nesimo lesi ukuthi mina nasomisa kanjani ngoba ngitheka uma ngithola lapha umuntu ohambayo yena ngomathi umuntu othena uzohamba bekhuluma nendoda ukuthi uyasaba ukutshela umama wakhe ungcela ahambe emakhaya umama wakhe ayibonele yena usekhulelwe manje wabona manje umama useyahamba manje uzongishiya manje naye azangitshele ngoba akuvelele lami igama kusho ukuthi kwenzakalani phakathi kwami naye kusho ukuthi uzovela ahambe nje angishiye kanjalo kuphele kusho ukuthi kahle wena mangabe ufuna ukuhamba kwenzeka kuthini kuwena usho ukuthi akamana ahambe akaze ayiveze phela kimi ukuthi uzohamba ukhuluma nalomfana lo omkhulelisile wena ngisho enhlizweni yakho kuthini wena mangabe uzohamba eyoveza indaba ukuthi ekhaya ukhulelwe nje bethi uyasaba ukufunela uma wakhe straight wena kuthini wena usho ukuthi awuhamba ngoba vele into usuwenze kakhulu usuwenze kweze kwedlulela cha lutho enhlizweni yami ukuthi ngifuna silungise yona leyo ndaba leyo mina naye uthi uqhawulayekile ngeke ngisho ngijabulele oba lo muntu wami ngamthanda umuntu omthandayo angeze ngize ngijabule kwenzeke into ekanje ngithi ulayekile ini kube nami ngimthanda njengamanje uveza ukuthi uyabala inkinga obhekene nazo uyabala ufika la ekutheni khona njengoba nasigazini unciphe kangaka nje awazi noma istress noma umsebenzi into ebalela kuwena zonke lezo obhekene nazo ubala nokuthi awazi noma egazini sekunezifo yini ngoba phela njengoba impela usho uyambalela uthi ngesonto enalo uyabona ukuthi ngomgqibelo enalo ngesonto abanalo ngomsombuluko avuka kulo uyabala ngikhona futhi ukhona ngaleso sikhathi mina nayi inkonzo kamereni mina nayi lokho ngayigcina ukuyenza ngekhaya ngomhla ka6 ngekhaya thina uzobe manje igatshazi lomkhonyana nalisebenzisa kodwa cha ukhuluma eqiniso qhawe sasisebenzisa sisaqala manje cha sasisebenzisa nje from qala umuva ngihlala naye sibasasebenzisa nje ngisho ngaphela ukuthi boma 8 months manje just singasebenzisi mina nanje cha ngisebenzisa kufika lokho baphela umuntu wakwami ngihlala naye endlini manje sinisijazi kanje ngiyabona akufiki angisebenzisi ukukhuluma nje qiniso ukungcola njani nakho uyakubutha nawe ukuthi kukhona ukungcola okukhona njengoba usho nje yebo eqhawe lento uyabona ukuthi lento inzima kangakanani eqhawe ngisaqhubeka eqhawe uqhubeka kancane eqhawe lana ngolesine eqhawe avuke eqhawe useye emsebenzini ngolesine sineqhawe mayevuka cha angitshele ukuthi kana manje umsebenzi uzoyiyeka yena ngithi mhlawumbe futhi ungitshenela ufuna ungitshenela le yanda ukuthi ukhulelwe okay hayibo uzoya manje umsebenzi ozenjalo ukuthi yena phela umsebenzi uyawuyeka manje next month ucabanga ukuhamba uyeka umsebenzi file nje izolo nje ngoba ngomgqibelo ofile angazi ngimenzele lutho futhi usumyekelani-ke nomyekela ukuthi ukhulelwe noma cha uthi mangimthinta akafuna so manje nami angeze ngimbambe ngenkani umuntu mengafuna kodwa yena uke waphuma endlini wanyamalala izolo cha izolo njengoba umgqibela akaze ephuma izolo aza phuma wenze nje washing nje wawasha oyidlalela nje nalokuthi phone yakhe izolo ngaze ngicofa uba manje iqhawe ngizoquleka ngizohamba ngempela ngizomela inhliziyo nase eqhawe uma ngizophinda ukuncofa ifoni kanje ngithola izinto baphela ngokufound out ayikho into engiyenzayo ube khona futhi ngiyafound out ube khona into engiblockayo uma ngithola u1 ngiyayilwa lento leni ayikho into engiyilwayo njengamanje ngithole zonke izinto kodwa ayikho ngisho into engiyilwayo uthi nakho ngikhulume naye ngimbonise ngimele akukho ngisho ukubona
manje uma ngilana ngizocela umelaphi wendabuko uzongicela ngempela cha uzongisiza angibusele uthando lwami ungumama mase busa uthando lwami ungumama cha ngizokhona ukuphila cha zonke lezi lokhu njana eyikuye ngizokhona ukukhuluma naye cha nalempilo lena seyijoyinile seyithathile ngizokhona cha ukulwa ngendlela ngoba uzobe sengilalela esenothando lwami ngoba into engicela kumelaphi wendabuko angenzele ukuthi ezwe mina manje engabe esafuna lutho noma ithi lento yami lokhu njani thoda akafuni lutho atshele mina ukuthi nangubani uthi ngimtshela ukuthi njengamanje umesho njalo asenze thina kanje sibambisane sakho lothando lethu sibambisane ukuthi ngimkhiphe lezi inkinga kuzo nanokuthi futhi cha usambe nami ngoba phela impilo yami nami lena ngicine ngihambe nami ngiyocheka ngidla amaphilisi cha kumele sidla amaphilisi futhi masiyebo futhi kuba mnandi ngoba sobe siwalo sobabili lento lena ngiyithathe kuyena ngoba cha uma nje ngimishiya ngiyabanye abantwana ngofala abanye abantwana abangenze lutho ngiyamshiya manje ngofala umntwana ingane yabantu ayenzeki ukuthi ingane yabantu ayazi ukuthi ukwazi mina bengingapha ngathatha ukugula ngizofala ingane yabantu and futhi naye futhi ayekubhebhethisa lento yoba nayo uyabona ukuthi umuntu ohambe elala naye ngizofuna iminyanga ezosiqinisa ezobusa uthando umama ebe ngowami sibe sikhuluma ukuthi umuzi cha uthi umuzi uyobikela usubikele lo muzi lona umama ngeke sahamba manje ngabe esaba uvanzi aphinde futhi athelele nabanye abafana laba akasabathelelile kulungile njengayo lo mfolo unomfazi into engicasha unomfazi and lo mfolo cha uyazi cha into engiyisakho nomfo uyazi ukuthi umama unendoda endlini kodwa indlela ambiza ngayo indlela amsebenzisa ngakhona uma embiza cha usuke ethini ethi woza la manje enendoda usebenzisa ini lamsabisi usebenzisa ini cha yazi lento yakhe yangicasula indaba yomfolo ngendlela esimanga cha ukuthi uyazi ukuthi uhlala nendoda yomfolo kodwa indlela enza ngakhona wenza ngazathi umama uhlala yedwa uyabukisa indlela enza ngakhona ukuthi vele uyazi ukuthi umama ngayenza nqaba noma uyamshaya noma uyamsalisa ngazi yabo nje lamfolo yanginayisa ngalendlela cha ukuthi ungabiza umuntu ngikhona endlini esho ukuthi kumele ngoshofu ukuthi hey yebo usho cha kumele ashiye mina umama aphuthume kule mfana lo uyena obalekile impilo yalo mfana usho ukuthi yena obalekile usho ukuthi ngibalekile umama kumele memfuna yena ngaso kusathi umama uyaphuthuma uyakuya mina ngisala nje yangicasula kakhulu lento manje ngifuna cha umela lapho ndawo lozongisiza ngempela ubuye uthando lwami umama zami futhi uthi nje vele sikhuluma vele imizimile namhlanje ingaka iyabethelwa cha imizi simbethele umama akasayindawo umama nje manje akasayindawo manje umama sengowami yebo angakenzi lutho kodwa uma ngithola amandla naye futhi uyazi futhi naye uthi namtshela uma ngithola amandla namanje cha uma ngathola amandla ngomenzela iqiniso ngovele ekhaya kubo ngoyiqiniso ngovele ekhaya ngimthathe ngimenze umuntu wami thatha ingane leni nizoyenza kanjani nohambisa kubo noma umama mengu ingane nayo somukele uthi hayi Facebook ngiyamukela ingane cha Facebook awukakatshelwa ngayo nje kodwa uwamukela kodwa ngizokwamukela cha umama ngiyamthanda mokuba qhawe kanjani ingane mobe kanjani ubaba wengane mayifuna ayithathe uma ayithathe mokuba kanjani wakhulumisa kwendoda futhi amadoda afana nawo amaningi edlobo bezweni ngoba cha ukhona cha abantu ababhena nezimo ezinkulu esengibhena nazo khona cha abantu abashadile umuntu abhena nabo bebhena isimo lesothi unomakoti ekhaya kodwa umakoti umithele umuntu lapho umakoti waganga wamitha baxolelana beshadile mina ke ngiyini ke mina ngoba bengakakhiphi lutho nawe uthola ukumotivateka lapho uthi into kanje ziyenze yes nalokuthi khona abantu ababhena nezimpilo enzima ngempela uthi ubani wabulala ubani emndenini kodwa baxolelana namhlanje bayazona baqhubeka baphila uma ngabe umama ukufakele izifo uma mhlawumbe nje ukuthi nje kusamele awukazi noma egazini kuhambana ngoba ukukhala ngokuthi hayi empilweni awusazizwa kahle awusazizwa ngempela cha ukuthi umzimba usuhlezi ubuhlungu ubuthongo qha ngisabaza uhlubeka isimangilala ngempela ngilala boma 2 hours 3 hours ngihlezi ngiphaphama ebusuku nje phaphama ngilale kancane ngiyaphaphama inqondo ngihlezi ngicabanga kakhulu ngalendlela ukuthi ne BP mhlawumbe naxa ngihlezi ngicabanga ngalendlela le uthi angisazi ngize ngiyibuza ukuthi kahle ngabe ngiphilela ini emhlabeni uNkulunkulu wayengiphanisha ngalendlela ngimncane kangaka qawe ikuphi esengikwenzile enkulunkulu ukuthi ngoba phela ezizimo engibhekene nazo qawe zingaphezulu kwamandla ami njengazo lezo zinto izimo engibhekene nazo njengazo lezo ukuthi nje awuzazi ukuthi status sakho nje manje sithini angisazi qawe kubalekile ukuthi uhambe uyochecka kubalekile ukuthi uhambe uyochecka wena unakekele impilo yakho mama isabhizi yenza izinto zakhe ngoba uyabothi kuyaphuma esandleni okunye nokukhulela kwakhe ubumtshela ukuthi hey benike nala nilwele indawo ukuthi ubusy wenza izinto engenziwa abantu
umuntu onomuntu athandana naye kodwa njengamanje useze wamitha yenye into ongakwazi ukuyilawula kusho ukuthi nokuthi abuye nezifo phandle into obungekwazi ukuyilawula wena njengamanje leyo into esibalekile manje uthanda ukunakekela impilo yakho uhambe uyochecka qhawela kithi mawusuka nje lana uthole usuku uhambe uyochecka sakululeka ukuthi awenze kanjalo uyobeke sisiphinda mhlawumbe ubuya uzosixoxela ukuthi hayi uhambe wabuya kunjani kodokotela ngoba phela impilo mawusokhala ngokuthi impilo ayisekho kahle nasekhaya bayakhala kade nami nje obuhleli nami nje ngiyibonela vele umuntu onomzimba omncane kuyenza umuntu abe nomzimba omncane natural ngokwendalo wena mangabe uthi hayi ubungengaka awuyibhekisisi awuhambe uyobonana nodokotela cha ngicela nje ukuzolungiselwa lana uthi ngikwazi ngoba ngihlala naye cha amaphilisi ngizowadla kanjani ngihlala naye and at least ngizomthatha mina cha uma uthando lami umuntu ozongikhumbula uthando sengamthatha mama cela sobuka nempilo sami seclinic socheck sesiyakhona sobabili ngoba naye futhi impilo yakhe ngiyagula mina nalapho uyagula yena akazi ukuthi uyagula naye futhi kumele siwadle sobabili amaphilisi kunganjani wena ucheck bese uqhamusa umtshela isibuka ngihleli mina la ngithembekile phambi kwakho kodwa nakho sengibuya senginezinto engathusise egazini lami kodwa wena ubhizi usuyambalela ke manje uthi 1 2 3 4 kumanje umithi usuyamtshela manje phela uzothola into ephathekayo ukumtshela manje yonke into okumele umtshele yini futhi ungenzi kanjalo usabani lapho unqenani ngoba phela impilo yakho le manje cha ngoba nempilo asayikhethile njengamanje kuwanje manje ngizobe sipluwana nje straight ube yangithuka nje uthi wewe uhambe waya lena awulanda izifo la sizongitshela yabo nje qhawe nje leyo nje xa kuzoba nzima impela cha ungconyana qhawe ingakho ithi kungconyana uthi mina ngithola umuntu ozongibuyisela uthando lapho sengikhuluma naye sengizokuveza ukuthi nakho ngoba mangathi ngiyabuka njengamanje ngithi mina nakho sekanje angeke ngisestalo singaxabana sibe nje umsindo uthi vele kuphele phakathi kwami naye angixoshe manje athi mina ngizocela ukuthi angifuni ulahle lo mama ngoba ngifuna ulahle lo mama ngifuna impela qhawe ngayo yonke indlela ungenani qhawe ngamene ngingayi uko-check ngihlale ngale ndlela ngizohlala khona ukuthi ngilahle lo mama mina ngiyazi lento futhi angiyazi babukeli ngiyacela ngempela ngizokhala kule South Africa ngicela umelaphi wendabuko noma umthandazi ozobuyisa uthando kumama ubumama uthi uthando akasenalo nokungihlonipha asangihlonipha isidala akasangazi ukuthi ngiyini ngizocela ukubuyiselwa lolwalukulungu ngoba mina naye sike sathandana ngendlela emnandi enesikhwele umama ngendlela esimanga nami ngizocela ukubuyiselwa nje uthando lwamama inkinga esinazo soyibona soyilungisa kanjani kodwa mase uthando lwakhe umama sebuyile kumina esenesikhathi sami esenesikhathi sami esengilalela esengithanda ngikhombisa uthando esecela nomuntu uye emsebenzini ayicela ukuthi ucela ngimphelezele ngizokhona ukuthi zonke izinkinga esinazo siyilungise ngendlela sihlale phansi mina nomama sibonisana ngoba mina ngiyindoda enokujula kakhulu ngoba ngiyalibona lephutha ukuhamba kwami ngiyozama kusale kwamosheka kakhulu and lokho futhi ngiyayisola ngakho futhi futhi ngiyisola phela futhi ngiyozama impilo ngiyozama nathina sobabili anti kuzosala kumosheka kanje uhamba nje iphutha ukuthi ngihambe kumosha impilo yami kakhulu khona umama besinazo inkinga ngaphambilini kodwa ukuhamba kwami kuseduze kwami wakhe eduze kwakhe ekwamosheka kakhulu manje ngiyacela bese ngicela ukuthi ngiphinda futhi ngicela ukuthi lapho ndaba azongibhekele na uthi na umsebenzi lona engusukele emakhaya lokho ngaphuma ekhaya from 2023 ngofuna umsebenzi anguthola umsebenzi akuyaqondi nje aqondani ngizathi umsebenzi kwenye nakhona bengiqala nqa ukusebenza kuthiwa ngithola imali ngisebenza kwamlungu mina ngonyaka ophelile lo 2 months lo nakhona ngitholile bengiqala nqa ukusebenza empilweni yami lokho qala nqa manje ngizocela ukuthi aphinda ngibhekele futhi ngabe inkinga ikuphi kumele kulungise khona umsebenzi ngahle ngabe konakele iphi ngiyakhala usizwe sase South Africa ngizocela mina ngize kunina nginamali ngihluphekile ngizocela ngisebenze ngizocela umelaphi wendaba uzongisiza Nkosi yami abusa uthando kumama into umebusa uthando uqedile qhawe uqede kakhulu babuni mebusa uthando inkinga zonke lezi esinazo ngizobuthi silwa kanjani nazo sibhekana kanjani nazo uthi umithi ngizobona usimisa kanjani ngoba vele sengamukelekile lokho uthi usengene ngapha ngizobona ukuthi silwa kanjani lempi yakhe ngimkhiphe kule mpilo lena lomshiyashiya ungenawo manje ngiyacela futhi kuvaleka nalento eyenzeka lapho kuba inesithunzi sami lapha usengibukanisile nabantu emajaldini estradini ubusiness nobhuti omdala lapha baba omdala lapha ubhizi naye mina ngibuka kanjani ukuthi
angisize ukuthi sivaleke nalo lokhu njengaleyo. Ngiyacela kakhulu. Hayi. Ngathi ababukeli bazwile nomuntu ozokuthinta ozoqhamuka khona la uzoqhamuka khona la kubantu abasibukele. Okwethu nje manje ucathi seligoqa uhlelo ngoba ngathi okuningi kuvelile okusalile sekuyolungiswa mangabe uphinde ubuya. Siyabonga.